대통령님께서 입장하십니다. Эрхэм хүндэд хадагтаа ноёдоо Монгол улсын ерөнхийлөгч Ухнаагийн хөрс үхийн урилгаар бүгд найрамдах Солонгос улсын ерөнхийлөгч Ижаманы Монгол улсад хэрэгжүүлж буй төрийн альчлалын хүрээнд байгуулсан баримт түвшийг солилцох ёслолын ажиллагаа эхлэхэд бэлэн боллоо. 내외 귀빈 여러분, 오프나긴 후르숙 몽골 대통령의 초청으로 몽골을 국빈 방문 중인 이재명 대한민국 대통령의 국빈 방문을 계기로 재결된 문건의 교환식이 지금부터 시작되겠습니다. Жолоодох хэрхийн үнэмлэхийг харилцан хүлээн зөвшөөрөх тухай Монгол улсын засгийн газар бүгд найрамдах Солонгос улсын засгийн газар хоорондын хэлэлцээрийг хууль зүйн дотоод хэргийн сайд сайн буянгийн амар сайхан гадаад хэргийн сайд Жүйхон нар солилцсон. 단기 방문자 운전 및 운전 면허증 상호 인정과 교환에 관한 협정입니다. 사인부양갱 아마르사흥 법내무부 장관과 조현 외교부 장관께서 교환하시겠습니다. Хавдар судлалын үндэсний 2-р төв байгуулах тухай сангийн яамд хоорондын санамж бичгийг сангийн сайд Загдажавын Мэнд сайхан, Шадар сайд бөгөөд санхүү эдийн засгийн сайд Гюнчол нар солилцсон. 몽골 제2 국립암센터 건립 사업 관련 협력 양해 각서입니다. 자그드자윙 멘드사이항 재무부 장관과 구윤철 재정경제부 장관께서 교환하시겠습니다. Хамтран ажиллах тухай Монгол улсын гадаад харилцааны яам бүгд найрамдах Солонгос улсын үндэсний дипломат академи хоорондын санамж бичгийг гадаад харилцааны сайд Батмөнхийн Батцэцэг, гадаад хэргийн сайд Жүйхон нар солилцсон. 대한민국 외교부 국립외교원과 몽골 외교부 간 협력을 위한 양해 각서입니다. 바트문힝 바트치측 외교부 장관과 조현 외교부 장관께서 교환하시겠습니다. Шинжлэх ухаан технологийн хамтын ажиллагааны тухай харилцан ойлголцлын санамж бичгийг тэргүүн Шадар сайд бөгөөд эдийн засгийн хөгжлийн сайд Жадамбын Энх баяр, Шадар сайд бөгөөд шинжлэх ухаан мэдээлэл харилцаа холбоо технологийн сайд Бёкён Хүн нар солилцсон. 과학기술 협력 양해 각서입니다. 자담빙 앵크바이어 수석 부총리 겸 경제개발부 장관과 백영훈 과학기술정보통신부 장관께서 교환하시겠습니다. Захим хөгжлийн салбарт хамтран ажиллах тухай харилцан ойлголцлын санамж бичгийг Захим хөгжил инновац харилцаа холбооны сайд Чимбатын Номин, Шадар сайд бөгөөд шинжлэх ухаан мэдээлэл харилцаа холбоо технологийн сайд Бёкён Хүн нар солилцсон. 디지털 협력 양해 각서입니다. 짐바팅 너밍 디지털 개발 혁신통신부 장관과 백영훈 과학기술정보통신부 장관께서 교환하시겠습니다. Боловсролын салбарт хамтарч ажиллах тухай харилцан ойлголцлын санамж бичгийг боловсролын сайд Лувсан цэрэнгийн Энх хамгаалан, боловсролын сайд Чогюжин нар солилцсон. 교육 분야 협력에 관한 양해 각서입니다. 럽상 제랭깅 앵크아마글랑 교육부 장관과 최규진 교육부 장관께서 교환하시겠습니다. ИТ-чүүний дурсгалд цэцэрлэгт хүрээлэн хамгаалах үйл ажиллагааг эрхлэх болон сурчлах тухай харилцан ойлголцлын санамж бичгийг байгаль орчин уур амьсгалын өөрчлөлтийн сайд Сэндийн сандаг очор эх орончид Ахмад Дайчдын асуулт эрхэлсэн Куон Ил нар солилцсон. 이대준 기념공원 보존 관리 및 방문 활성화 추진을 위한 상호 협력 양해 각서입니다. 젠딩 산등거출 환경기후 변화부 장관과 권오일 국가보훈부 장관께서 교환하시겠습니다.
Хүнс хөдөө аж ахуйн салбарт хамтран ажиллах тухай харилцан ойлголцлын санамж бичгийг Хүнс хөдөө аж ахуйн хөнгөн үйлдвэрийн сайд Цагаан хүүгийн Идэрбат, Хүнс хөдөө аж ахуйн орон нутгийн сайд Суммирон нар солилцсон. 식품 및 농업 분야 협력 양해 각서입니다. 차강 후ging 이데르밭 식량 농업 경공업부 장관과 송미련 농림축산식품부 장관께서 교환하시겠습니다. Түгээлт ба логистикийн чиглэлээр хамтран ажиллах тухай ойлголцлын санамж бичгийг Хүнс хөдөө аж ахуйн хөнгөн үйлдвэрийн сайд Цагаан хүүгийн Идэрбат, Худалдаа аж үйлдвэр эрчим хүчний сайд Ким Жонг нар солилцсон. 유통물류 협력 양해 각서입니다. 차강 후ging 이데르밭 식량농업 경공업부 장관과 김정관 산업통상부 장관께서 교환하시겠습니다. Эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ болон анагаах ухааны салбарт хамтарч ажиллах тухай харилцан ойлголцлын санамж бичгийг Эрүүл мэндийн сайд Игэнх баярын Батшугар, Эрүүл мэнд нийгмийн халамжийн сайд 정인경 нар солилцсон. 보건 의료 및 의학 협력 갱신 양해 각서입니다. 앵흐바이링 바트쇼거 보건부 장관과 정은견 보건복지부 장관께서 교환하시겠습니다. Эрчим хүчний шилжилтийн чиглэлээр хамтран ажиллах тухай харилцан ойлголцлын санамж бичгийг Эрчим хүчний сайд Бадрахын Найдлаа, Уур амьсгал эрчим хүч байгаль орчны сайд Ким Сунман нар солилцсон. 에너지 전환 협력에 관한 양해 각서입니다. 바드라힝 네들라 에너지부 장관과 김성환 기후에너지 환경부 장관께서 교환하시겠습니다. (2026-аас 2030 онд хэрэгжүүлэх соёлын солилцооны хөтөлбөрийг соёл спорт аялал жуулчлал залуучуудын сайд Жоковын алдар жавхлан онц бөгөөд бүрэн эрхэд элчин сайд Чоживон нар солилцсон. 2026에서 2030년간 한몽 문화교류 시행 계획서 갱신입니다. 조커윙 알다르자클랑 문화체육관광청년부 장관과 최희영 문화체육관광부 장관을 대신하여 최진 몽골 교환하시겠습니다. Хөдөлмөр эрхлэлтийн зөвшөөрлийн тогтолцоог хүлээх тухай харилцан ойлголцлын санамж бичгийг Гэр бүл хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын сайд Телефаны Аубакир, онц бөгөөд бүрэн эрхэд элчин сайд Чоживон нар солилцсон. 고용 허가제하 노동자 송출 도입에 관한 갱신 양해 각서입니다. 델루하니 아우바키르 가족노동사회보장부 장관과 김영훈 고용노동부 장관을 대신하여 최진원 주몽골 대사께서 교환하시겠습니다. Мал аж ахуй хүнсний аюулгүй байдал, хөдөө аж ахуйн технологийн чадварыг бэхжүүлэх чиглэлээр хамтран ажиллах тухай санамж бичгийг Хүнс хөдөө аж ахуйн хөнгөн үйлдвэрийн сайд Цагаан хүүгийн Идэрбат, орон нутгийн хөгжлийн газрын дарга Исюдун нар солилцсон. 농업 과학기술 분야 협력에 관한 양해 각서입니다. 차강 후ging 이데르밭 식량농업 경공업부 장관과 이승돈 농촌진흥청장께서 교환하시겠습니다. Уур амьсгалын өөрчлөлтөд хариу арга хэмжээ авах, цөлжилт болон элсэн шорон шуурхтай тэмцэх, ойн дөрөөдлийг зохицуулах, ойг нөхөн зэргийг чиглэлээр хамтран ажиллах тухай санамж бичиг болон Монгол улсад ой дээлтэй уур амьсгалын эерэг арга хэмжээг хэрэгжүүлэх чадварыг бэхжүүлэх тухай санамж бичгийг байгаль орчин уур амьсгалын өөрчлөлтийн сайд Цэндийн Сандаг очор, ойн албаны сайд Бакиншиг нар тус солилцсон. 기후변화 사막화 및 황사 방지, 산림재난관리, 산림보건협력에 관한 양해 각서와 기후변화 대응 산림부문 역량 강화 양해 각서입니다. 젠딩 상더거칠 환경기후변화부 장관과 박인식 산림청장님께서 교환하시겠습니다. Төв банкны үйл ажиллагаатай холбоотой хамтын ажиллагаа техникийн тусалцааны тухай санамж бичгийг Монгол банкны ерөнхийлөгч Санжаагийн наран цогт Төв банкны дэд ерөнхийлөгч Куон Минсу нар солилцсон. 한국은행과 몽골중앙은행 간
교류 협력 및 기술 지원에 관한 갱신 양해 각서입니다. 잔자기인 나른석트 주 몽골 중앙은행장과 신형숭 한국은행 총재를 대신하여 권민수 한국은행 부총재복에서 교환하시겠습니다. Монголын байгалийн үеийг хамгаалахад чиглэсэн хамтарсан судалгааны тухай санамжчийг Шинжлэх ухааны академийн ерөнхийлөгч Содном самбуугийн Дэмбэрэл Солонгосын үеийн албаны дарга Хоомын нар солилцсон. 몽골 문화 자연유산 보존을 위한 공동연구 양해 각서입니다. 서드넘 삼복인 덴브를 몽골 과학원정과 허민 국가유산청장에서 교환하시겠습니다. Усан доорх соёлын үеийн салбарт хамтран ажиллах тухай санамжчийг Чингис хаан үндэсний музейн захирал Сампил Дондвийн чулуун Солонгосын үеийн албаны дарга Хоомын нар солилцсон. 수중 문화유산 분야 협력에 관한 양해 각서입니다. 샘플 던도윙 출롱 국립 칭기스 박물관과 허민 국가유산청장께서 교환하시겠습니다. Шинэ хот байгуулалтын чиглэлээр хамтран ажиллах тухай санамжчийг хар хоргон хотын захирагч Лувсангийн халтар захиргааны хот байгуулалтын үндэсний агентлагийн дарга Кан Жуёб нар солилцсон. 행정 수도 건설 협력에 관한 양해 각서입니다. 롭상갱 할터 하르허름 시장과 강주엽 행정준십 복합도시건설청장께서 교환하시겠습니다. Худалдаа хөгжлийн банк болон бүгд найрамдах Солонгос улсын экспорт импортын банк хоорондын санамжчийг худалдаа хөгжлийн банкны гүйцэтгэх захирал Орхон, экспорт импорт банкны төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга бөгөөд гүйцэтгэх захирал Хуанги 용 нар тус солилцсон. 한국수출입은행, 몽골무역개발은행 간 상호 협력에 관한 양해 각서입니다. 언언기행 어흥 몽골무역개발은행 수석 부회장과 황기연 한국수출입은행 회장께서 교환하시겠습니다. Баримтчиг солилцох ёслолын ажиллагаа үүгээр өндөрлөж байна. баярлалаа. 내외 귀빈 여러분, 이상으로 문건 교환식을 모두 마치겠습니다.